دم خوش گهدار و تماشاوان هجاد باسی روژا ایرو دل گلبانه. کارودان رفراندوم ترکیه یین نافخوی و درویی بردوامن. لگور شروعوانان مزنترین گوهرین سیستمی د آواهی دولتی ترکیه د رودا. هلوستا کردان د رفراندوم ده بو یک جمجارین سرکه. لباکور کردستانی جیاتی چاوری کرن زیدتر دنگین اری جگوهرینا دستوری را درکد. تی گوتن کو اویک دکاره به فشارک لسر دولتی کود پرسا کرد پینگاوین برچاو باویجی. دباسی روژا ایرو ده دو تبرانده لگل دو آلیه کود بریا اری و ناده جه گرتن سروکه گشتی پارتیا دوزا آزاد هودا پار زکریا یاپوجولو و جگره سروکه شاخا دیاربکر یا پارتیا کماریا گل جهته محمد شریف دورو کارودانین رفراندومی بگشتی و باندورا لسر پرسا کرد به تایبتی بگرن دست. ام لگل جستودیامی دیاربکر ام لگل بریز زکریا یاپوجولو دست پیدکن. بریز یاپوجولو از جوی دست پیدکم هون درکتنا انجام ارید رفراندومی ده چاواد نرخینن اف چه باندوری لسیستما دولتی یا ترکیه جیدکه. دنگچو، تمامی دنگچو. به تواهی دنگچو. کک زکریا دنگی من گرنه گهشتی بی از پرسا خود دوباره بکم گلو پشتی درکتنا انجام ارید ده رفراندومی ده هون وی که چاواد نرخینن و او یک چه باندوری دکاره لسیستما دولتی یا ترکیه بکن. کک شمال سری اول دنگی تا باش نده و پشتی کو دوباره که دنگ باشد انشالله امی نرخی خو امی نرین خو لسر به انجام اری چی امی بیج انشالله و باندوره که ارینی انشالله لسر سیستم دولتی ترکجی و لسر چهار سرکرنا کشه کرجی و باندوره که ارینی و بکه انشالله جبرگو او 9 سال سیستم وسایت کمالیزمی بردوامه و تو چهارسری جبو کشه کرد انجام ندهی ام دوی باوریه دبون گو 9 سال دی اف سیستم کمالیزمی دوام بکه و کشه کرد جی دوام بکه و ناکوکی و نخواشی و دوام بکن و اف سیستم نیت ویتونه گوته چهارسریه جی جوی کشه کرد جی ببینه. جبرگو اف وسایت به انجامه یعنی در رفراندوم گو اری درکت اف وسایت کمالیزمی بگیشتی لترکیه هات پاش خستن و سبب گدیجی اوا سیستم که ای وسایت لکردستان جی هبو چه بو اویا سیستم وسایت چکداری لسر سیاست کرد اما باور دکین که به اری به انجام اری اف سیستم به وسایتی جی او جهات پاش خستن و یک وسایت دی هبو سیستم وسایتا ای نامنتوی اوان جی باندوره کندینی لسر سیاست ترک جی دکرن لسر چهارسر کرنا کشه کر جی باندوره کندینی دکرن او جهاتن پاش خستن انشالله ام دبیجن جنها پیدا هم لبر سیاست ترکیه هم لبر چهارسر کرنا کشه کرد مثلا پرسکریکا کرد انشالله و او آستنگی لپیشیوان گرابون اگر حکومت ترکیه اگر دستلات ترکیه جدی صمیمی دخوازه وان پرسکریکا حل بکه چهارسر بکه پیشیو وکریه ریاوی و بیه انشالله که زکریا گورا آخفتنیت درد که وگو کمالیزمی وکی هگمونیا لسر دستلاتا ترکیه جنوب سالی زیدتر کربو. هر وحاتی گوتون کو شروع وان دی بیجن گو باندورا کمالیزمی لسر هگمونیا پرسا کردجی جبوی نچار سرکرین آوینه باندورا خو کربو. گلو اف رفراندوما گوهرینا دستوری دریک وکر کو کمالیزم دی نکار به هگمونیا خوی حتی ایرو کو بری و بری لسر سیاستا ترکیه بگشتی و به تایبتی گریدای پرسا کردجی بردوام. انشالله هم دبیجن داری که خیلی و یعنی جبرگو اف وسایت کمالیزمی جی
hat başkastin emusa bawer dikin sistemên beşerî emrê wan jî wek beşera ye rojtê wexta ku dema xwe diqedînin ixtiyar dibin û dimrin ve dikişin ji nav civakê emusa bawer dikin ki ev sistema Kemalizmê îro li Tirkiye ego alîkarî bîne ego piştgirî bîne ego dewama wê dixwazin her çiqa diçe kêm dibin û bi vê guhartina destûrê vê guhartina merkezagonê jî înşallah derbeyek dî ev sistema Kemalizmê xwariye derbeyek dî jî ev destûra leşkeriyê 12 îlonê ew jî derbeyekî xwariye înşallah em dibêjin sistema Kemalizmê wê ji taraf Tirkiye ve jî bigîştî wê bê terkirin hat terkirin ji niha pê de ew sistem emrê xwe qedan înşallah vekişiya lê ne bi vê guhartinê bi tenê yani derî vebû ji ber ku ev merkezagon û ev sistema Kemalizmê bi tevahî bê guhartin derîkî jî ê re vebû rê jê re vebû ew astengiyê li pêşiya guhartina vê sistemê rabûn li gelo wê Tirkiye di wî derî de derbas bibe derbas nebe ev ya pirsekî diye em bawer dikin înşallah em dibêjin û em ê vê daxwaz jî bikin em ê hêvî jî dikin got ev deriyê ku vebiye Tirkiye bi tevahî divê derî de derbas bibe û ji vê sistema Kemalizmê got sistemek zarara ji temamê Tirkiye re jî û hem ji milletê Tirk re jî ji ê Kurd re jî ji hemû hemlatiya re jî înşallah wê bê terkirin Birêz yapıcıoğlu Hüdapar ji guherîna destûrî re got erê egerên ku we got erê ew bûn ê ku heta niha destnîşan kirî yan jî hîn daxwaziyê wê zêdetir hene ku desthilat wan pêngavan bavêj başna dengê te başnayê kek Cemal karî dubare bikî kek Zekeriya ez dubare dikim Hüdapar ji bo di referenduma ji bo guherîna destûrî de got erê heta ji alî gelek şirovevanan tê gotin ku ger Hüdapar negotibane erê mümkün bû ev referendum bi erê jî neqediyabane ger gava ku we got erê egerên we ev tiştên gotê destnîşan kiribûn yan jî zêdetir daxwazên we ji desthilatê hene Vê meheqeq wê daxwazê me hebin wexta ku me got erê me ti daxwaza ji desthilatê me nekiribû ev ya lazim ez bêjim lê ji niha pê de her kesî qebûl dike kî dengên ku Kurd dane bi wan eger ew deng nebana wê belkî di vê referandumê de ev encam derneketa belkî ev guhartin çênebiya bi tevahî li Tirkiye dengên ferqa navbêna dengên erê û ê nade nêzîkî milyonek û 400,000 ji vana nêzî 700,000 dengê erê ku zêdetir ji ê na derketine di 22-23 parêzgehê ku em dibêjin Kurdistan ji wan parêzgeha derketiye yan jî engam karin bêjin li Tirkiye dibêjin wan vîlayetê ê şerqî yan jî ê Rojhilat û Başûr Rojhilata Başûrê ê Anatoliyayê ji vê 23 wîlayetan dengên erê 3 milyon û 776,000 û dengên na jî 3 milyon û kusuratî bê 90,000 yani nêzîkî 700,000 dengê erê jî ê nazêdetir derketine ez bawer dikim ev Kurdên ku li wan parêzgehê li wan wîlayetê li wan bajarê Tirkiye ku dijîn heman ferqî belkî navbêna dengê wan de jî hebe navbêna erê û ê na de gomvana jî bihesibînin em karin bêjin kî bi dengên Kurda ev guhartin li vê destûrê çêbûye ji ber vê yekê hikûmet lazim e Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan lazım eviya hesab bike ki eger ki sala 2019 de vaqta hilbijartina Serokkomariye eger ki destega Kurda bi dest nexe
وی نکار به بسر حکومت گرگ وی حساب بکه جبونا گو دسته گوانجی به دست بخه جبونا گو آلیکاری آن پشگری آن کار به دست بخه هر کید ببره لازمه بریا هل بجارتنه خالشونه کی چه بکه لازمه بریا هل بجارتنه دنگی وان گوداری بکه که چه دبیجن خواسته گوان چه نه چه طالب دکن دستورات دولتی و حقی وای روا این مشروع گو طالب دکن لازمه بجیبینه حقی روا و مشروع گلی کرد کک زکریا حقی روا و مشروع گلی کرد وکی هداپر هون چاوا دنرخین یعنی دی چه فرمولاسیونی ده او حقین روا و مشروع گلی کرد هون دبین ام دبیجن گلی کرد وکه گلی ترک سال 1915 ده لچنقله اگر به هفره لهم بر هفت ولاتین جدا به هفره شر کربن به هفره جنگ کربن به هفره شهید کتبن اف دولت چی قضیه ترکیه به حق قضیه کردایش اگر اف دولت چی قضیه ترکیه به حق قضیه کردای بهش حقیقی کی ترک چی دبه لازم او حق جبو کردجی هبه دوسری ده مثلا پروردگی زمان زکماکی ام ویا دبیجن و دبین کرد چه دخوازن ام کرد عدالت دخوازن کرد وکهوی دخوازن کرد چه دخوازن حقی برای وان ترک چه هبه او جبه حقی دخوازن اگر زیادتر دخوازن ندن اگر اون کمتر دادن اون ظلم میدکن ام ویا دبیجن yani gerek fark nabina yeki Türk ve yeki Kurd tınaba da hem hakkı siyasi de hakkı dasturati de hakkı çandi de hakkı civaki de ve zamanda yani çe ilo yek bir yek marif karı bana liste çeke juhat bername ya partiya ma da cemaviya magotiye am nabejin yani Kurd debejin illa ame devleteki cuda ser bixami aba bikin eğer avji be nikaş kirin av ya jiravaya nikaş kirin avji gerek te qada xalis tınaba li am debejin yeki Türk hakkı çe hebe lazım ey kurci hebe ama da bejin mesela da nakuki nabina Türkmen ve Kürdi e Kerkuk yan Musul'de vakta ko dert kava çima un peşgeriye dedina Türkmen un Kürt cuda hesap dikin eğer Türkmeni ve deri biray waben Kürdi ve deri biray mana bas mami mana lazım اتفاق nabina odatına be eğer ki ev devlet ema tababe lazım am bahra am da bejin hatta zamanı Kürdi lazım به زمانی که فرمی یا دویمی کک زکریا هر وها لترکیه د پیواژویا رفرندومی ده هفکاریک دناودینا اک پارتی و مهپ او پارتیا نجات پرست کل همبری پرسا کرد هلوستکی گلکی هشکه هفکاریک دناوانده پیکات و اف هفکاری مترسیک دناودینا هزین دموکراتین کرد ده بتایبتی پیدا کربو لی اوی هفکاری الگورا باوریا و کاری د عرده د جیانی ببینی او هلوستا اک پارتی د دما پیواژویا رفرندومی ده گاوا سروکی هریما کردستانی مسعود برزانی هاتی هلدان آلا کردستانی هر وها در دورا اک پارتی ده گنگشین در دورا ایالتان در دورا چاره سرکرنا پرسا کرد اف هفکاری نخسته هفکاری کی بی معنی بیرو رای و دی بابتی ده yani biz hafkari dınabina MHP u AK Parti'ye de jibo ve referandumu bu li AK Parti'ye te fayda jive hafkari nedit. Berina çaakuma go ev gohartina ve desturi makazagoni Brahim Kurda derbas bun o ev bajarın go rayen MHP galek hane AK Parti jidit, MHP jidit و تمام ترکیه جدید چاودره گو و پروسه شوپاند جی با اوایی که زلال دیت هنگی هفکاریا MHP لوی رفراندومه جه AK Parti رو چه نبود یعنی او تشتی گو AK Parti یان سر کومار جبو گو لخوشا MHP هره تشتی گوجی تفایده لور نکرد حتی بلکی بو سبب گو هنگ دنگ کرداج هنده کرد اگر اوجی تنبا جبو مثلا آلا کردستانی او تشتی گو MHP گوت و سروکومار جی گو لازمه لکرکوک او آل بی داخستن اون غلطی که مزن دکن اگر او گوتن تنبانه بلکی او 23 باجار گو کرد لیدجین
از باور دکم و رژه دنگ اری و بلندتر بیاجی از دوی باوری دما جنها پیدا اف هفکاری و نب مهپیره به هفکاریا اخ پارتی و سرکومات اگر بله سیاست که راست بمشینه و هفکاری به کردان را بکه و چارەسەریە که د زمین و عدالت دجی و کشه کرد را جوی پرسکری که کرد را و لی بگره و نقاش بکه و چارەسەری که جی ببینه انشاءالله برێز یا پژۆڵ من لە هەف پەیوینێکە وە خوێند وێ هەف پەیوینێ دەهون دەستنیشان دکن و ئەو دەنگێن و ji aliyê Kurdan wekî erê derketin wekî deyneke li ser hikûmetê û desthilata AK Partiyê divê çerçeveyê de pêngavan ji bo çareserkirina pirsa Kurd bavêjê gerina vêjê ma nawêna ev desthilatekî durû ye ji ber ku desthilatê heta îro digot ku sîstema kameralîzmê asteng bû li ber me vesayet li ber me asteng bû got em di çareseriya pirsa Kurd de pêngavan bavêjin her wiha divê hevpeyvîna xwe de vedestnîşan kir ku pirsa Kurd AK Partî nikarê bikê esîrê şerê çekdarî ê PKK ger tu vê babetê hinekî vekêşmere بله برای رفراندوم دوه پیوین دا ما دست نشان کرد ما گفت اگر حکومت راست دبیجه اف آستنگی لپیشوی تنه به اف سیستم وسایت جیر آستنگی در نخه نیته و هی کشه کرد چاره سر بکه اما اف کاوری گل سر ریا وینه اف آستنگی گل پیشیا وینه اما بیا پاکش بکن اما رجیل وکن اما دا بجین کرم بکن وای دینه تیه پیشیا تفابو اگر تراست بجی و چاره سر کرنی پیک بینه و چاره کی جوی کشیره ببینه و عدالت جاره کدی اقامه بکن گرنا اگر حکومت نسامیه نجدیه بتنی وقت بهانه ویا بکارتینه وش اخی اف بهانه وش دستی وی درکبه و او ماسکه وی برچاوی وی رابه و روی وی حقیقی چیه وی درکبه میدانه و دروتی وی درکبه و جاری کدی و دسته که جی کرده جی نبینه ما اف گوت ام ایروجی دیسا همان تشتی ام دبیجن ام بانک الحکومت دکن ام دبین اگر کی نیت تا و چهار سر کردن هب قوت تا ندگیشتی اف سیستما وسایت لپیشیات آستنگ بو یعنی بند بو تنکاری بو وی درباز بکی وای ما پیشیات تفکر گر تج نها پیدا تا اف دینه خونه دی اف باری لسر ملیت یا اگر تویا لازمیه وی چیه پیوستی وی چیه تپیگ نینی تبجی نینی و رویت حقیقی و درک و میدانه جنها پیدا بلکی مخالفت هری تون لدجی تعمی بکن کەک زەکەریا هەروەها مەترسیەک تێ دیارکردن کو li welatekî wekî Tirkiye sîstema serokatiyê dikarê rê li ber dîktatöriyê vekê. Li gora baweriya we sîstema serokatiyê ku niha di referenduma guherîna destûrî de jê re erê derket. Dê rê li ber welatekî demokratîktir li Tirkiyeyê vekê yan jî rê li ber welatekî dîktatör. یک جمعه از دوی باوری دما یعنی سیستم سرکاتی یان جیه پارلمانتری اویا بخوا بتنها سری خوا نه سببا دموکراسی رجی و دیکتاتوری رجی اگر که یک انسان بخوازه دلیوی ده هبه و فکر رامانه وی بوی شکلی به گو بخوازه دیکتاتوره کی به ده سیستم پارلمانتری رجی کاره ویا پیک بینه اف سیستم گل ترکیه ای رو هات گوارتن سرکومار اردوغان هری سرکومار بو و سرگوزیر جیل ترکیه هبو لی تمام işi Türkiye siyasete Türkiye ego tayin dikir و ego بريفا دبر دیسا سرکومار yani az باور dikim jibona ku berya helbejartinan ew insanê ku namzed be ji bo serokkomarî lazim e dengê insana de helbejartinê de bi piranî wergire yani cesedî pêncî zêdetir destekê bisîne
احتیاجی وی حوجایی به وی هیه و بهتر گلی خو حوجایی وان چنه گوتنه وان چنه وی گوداری بکه و پرسگری که وان وی چارسر بکه ولی وی بگره و بلکی دنگ بخوازه گو دنگ تمام حملاتی بسینه یعنی جور به جور فکری وان رومان وان سیاست وان زمان وان جهود جدا انسانا و بخوازه گو دسته وان الجمع خو ببینه جبانا گو پشکری وان بسینه و بهتر دقت بکه جبو وان ایشان از تخمین ناکم گو اف سیستم بر به دیکتاتوری و هلکشه و هر برز یا پجولو از ورما پرسا خوی داوین ل حریم کردستانی یعنی پروسیا به آوایی کی بهیز و به باور دست پیکریه جبوی رفرندوما سرخوبونا کردستانی وکی هدا پر وکی پارتیا دوزا آزاد من دخواست از بیرو رای و لسر رفرندوما سرخوبونا حریم کردستانی برژی ما گفت لسر رفراندوما سرخوبونا کردستان عراق ما جبر دج گوتیه گل کردستان عراق و بریار خوبه ده که دولت که سر بخود خوزه یانجی اف سیستم فدرالی به دوام بکن بقاسی گو ام دشوپین بقاسی گو ام دبینن اف رفراندوما گو نیزیک دبه لکردستان عراقی یانجی لباشور ویش گل به پرسین که اون در حق سرخوبون دولت که سر بخواه اون چه دبیجد جبونا گو دستهلات کردستان اف هلوستا گل کردستان عراقی نشان رای گشتی جهانی بده به وای گل ما اف دخوازه نگو اف بریار وی بخواه و ببا بریار سرخوبونا کردستان عراقی ام جروجا اول ما گوتی گل کردستان عراقی کرد و ترک و ترکمان و عرب و یان مسلمان دبه ازیدی دبه مسیحی دبه یهودی دبه یان سنی دبه شیعی دبه که بگشتی گل کردستان عراقی و بریار خود چه بده لازم هر کسی لبر وی بریاری ریز بگره و حقیقی دی تشتکی دو جیتنه لی یاد دلما یکو ام دخوازن ام دبیجن پشتی گوگل وی بریار خدا دستالات کردستان رایدارین کرد یعنی نابینا اربیل و بغداد به صورتی که برای ریبازی که آشتیانه و مسئله چاره سر بکن اگر که او قلبه امی دولت که سر بخواه ام دخوازن او سیستم فدرال جنها پیدا نامشه و زاف دو درج نبه فقط نه به تندوتجی نه به حرب و جنگ به صورتی که آشتیانه شی معرف کاره جهاف دو جدا ببه و جهاف دو رو به جیرانه گو دناو آشتی و آرامی ده به هفره دجی برز یا پجوغلو تباسا تندوتجیه کر گریدای هودا پر جه آلیه هن آلیان و هودا پر وکی آلیه کی گو لگل تندوتجیه بو دهاته بناف کرن من دخواست از برسوات دوی بابتی ده بگرم گلو براستی هودا پر آلیه کی پشتگیره کی تندوتجیه اگر هدا پر آلیه کی تندوتجی یا پشتگیره تندوتجی بیانجی تندوتجی یانجی شر و پفچونی ری و ریبازی که راست دیته با جروجا گو هدا پر هاتی آوا کرن حتی ایرو دوی 5 سالی ده زیده 500 ایریش لسر هدا پر هاتیه هدا پر به تا آوای برسا وان ایریش چکداری و بمبئی ندایه 25 آوایی ما ده ظرفه چند روزان ده هاتن شوتاندن جه طرف پاککی و ما بتنی اما گلی گازین خوال جام گل کر ما گو وای اونری وای به وی شکل اون دبینه گو جخیلی خو کسی کی حق جیانه د کردستان د نادن وان اون دبینن و ما اتبرسی به ندایوان اگر کی هدا پر ریخستنه کی چکداری به یان حرکت کی بشکل و آلیگر تندوتجی بیا محقق بی برسی لوان ایریشه گل سر بی بدم یعنی افتشتی گود حقیق ما داده بیجن جبونا کو جخینی خوا تو کسی نخوازن لکردستان سیاست بمشینه جبو بی افترا لما دکن
برێزیا پوژۆغلو هەروەها di heman çerçeveyê de ger tu bersiva min bidê ku ew yani axaftinên gotê kirin ku Hüdapar wekî berdewamiyekî Hizbullah bûye yan ji wekî misyona Hizbullah berdewam dike ger di wê babetê de bîrûrayê xwe yan jî nirxandina xwe dibêj. Gelo Hizbullah îrokê berdewam nake ku Hüdapar berdewamî wî be. Hizbullah heye hêlicî xwe ye. Hizbullah rêxistinek dî û Hüdapar hereketek siyasî partiyekî yasayî. Belê, gelekî spas bi rêz Zekeriya Yapıcıoğlu, serokê giştî yê Partiya Doza Azad Hüdapar goş stûdya me Diyarbekirê tûl gelme. Zor spas kek Cemal ez hêvî dikim ev bername bibe sebebê xêr û xweşî û biratiyê înşallah. Temaşevanên hêşa piştî navbeynek Kurd her li stûdya me Diyarbekirê em dê li gel cîgirê serokê şaxa Diyarbekir ya Partiya Komariya Gel birêz Mehmet Şerîf Dorû referandumê û bandora wê li ser pirsa bi awayekî giştî li ser Tirkiye û bi taybetî li ser pirsa Kurd bigrin. Carek din silav temaşevanên hêjam her li Diyarbekirê dimînin li wir Mehmet Şerîf Dorû cîgirê serokê giştî şaxa Diyarbekir ya Partiya Komariya Gel CHP li gel me ye. Birêz Dorû ger ez ji wir dest pê bikim referanduma guherîna di Sûriya û Tirkiyeyê qediya bez gengeşeyên münaqeşeyên li derdora referandumê de hîn jî berdewamin CHP serkêşiya muxalefeta referandumê her wiha encamên referandumê jî kirin ger ez nirxandina te li ser tabloya referandumê bigirim. Belê referandum ki çebû li Tirkiye pir adaletsiz referandum ki çebû li ev hebûn bilok hebûn ku gotin na ku gotin bloka ku go yani AK Parti devleti temsil yani li karşı ev emevi dibin ev bloka devleti bu aku gotin na ev bloka halkı bu çünkü devi referandumda devlet imkanı devleti çıkar imkanı devletine tabi şu boy kura tabi şu boy bir referanduma karşı karan yani bir perexo bir memuri xo bu olanı bir yani güvenlik evki xo çi hebu çi deson yani çi imkan devleti hebu tav evkir tav kullanmıştır. Bu referandum bu rapor adalet referandum ki adaletsiz bu. Ligora viyazi ligora viyati sazı halkı goki em li karşı zor desti li karşı diktatüra marif ki em dibêjin na em ji bo azadiya halkı em dibêjin azadiya xwe em dibêjin na ji bo ku yani adaletî tune be yani ji bo ku vî sistema nû da adalet yargı tebağlı evki belki bagredoye başkan bagredoye edene yak yani hakkı xo nukare edene hakkı xo baparsay başkan bebeşe çünkü eko van savcıya van hakima anayasa evki savcı hakime savcıda yüksek kurulu yani başkan da veje o partiye başkan aman yani wan belirtken. Bez kek Mehmet Şerîf ji aliyê xwe ve kek Mehmet Şerîf ji aliyê xwe ve AK Partî dibêje ku ev sîstema hayî not û heft sala Tirkiye bi sîstemekê hate birêvebirin ew sîstema hayî qet sîstemekî demokratîk nebû sîstemekî statûkoparêz bû sîstemekî wesayetê bû sîstemek bû ku askeran biryar li ser siyasetê û Tirkiyeyê dida niha mereyeke nû vekir
Ve sistema sistemeki zedetir adilane be, sistemeki zedetir insani be, sistemeki zedetir demokratik be. Yani helvesta AK Parti'yi u evi godbejin ereji u say. Bəli, sistem ene de dünyada sistemi parlamenti daha demokratikin. Başkan sistema başkanı Amerika farklı eyaletin gaynevi Türkiye mezetki tev diktatörüne. Yani tev diktatörüne ha sistema Türkiye'de parlamento Türkiye'de sistemi de ki kemani hebun kemani parbun. Fakat van kemaniya sankar bu van kemaniya jurte de helanin yani bir sistemi mekar bu daha demokratik evkek çekran yani yapı ki çekran mesela anayasaki demokratik Türkiye'ye şart bu yani evyen Türkiye'ye şart bu peşiya Türkiye vetkir fakat bir sistemi ne bir sistemi yani bütün kadara irada halkı tek teslimi tek marif getir. Yani insan tek marif ki her gaf kara galet yani galet ke galet avi hata ki telafi nabe. Yani ya ki embe beşin ana Sayın Cumhurbaşkanı veya Kılıçdaroğlu evana marve başın şu bu Türkiye per xabat kın, şu Türkiye halkı xas kın, Frans kın, bevat kın. Fakat ek peyviyara market peyviyara tek marif ki. De peyviyara ev marif ki jan nebe emizi bebin havi Irak'ı, emizi bebin havi Suriye, emizi bebin havi Libya, emizi yani farklı mevzuat ne? Çünkü kararname yetki var kararnameye. Ruh ki de kara sistema Türkiye tebde güçke. Bu an kararname droş ki de sistema Türkiye tebde güçte. Çünkü ekoviya yani denetim tüneser ve ekoviya juviyara be besekine havet terne yani emite bidin seknandın kurum ki o satını yargı yani meclis etki meclisi nomine. بس كيك محمد شريف نها لتركيا جي دماغو تركيا بو دولتك كوماري جي سالا 1923 و حتى سالا 2017 به سیستما پارلمانتری دستلات هاته پیکانین CHP دوی سیستمی ده او پارتی بویا گو هری زیده دو ترکیه ده دستلات گرتیه دستان گاوا کو AK پارتی جی CHP رخنه دکی دبیجه کو اوقا سال CHP de destilatê de bûye heva em çûne referendumê jî ji sedî pêncî û yek nokta çar xelk dibêje bere ev sîstem bêguhertin. Em ji sedî pêncî û yek nokta çar eviya yani eviya kabul nakin ne em kabul dikin ne xelkê Tirkiye kabul dikin ne xelkê dünya kabul dikin. Tevzanın ki divî seçimi de galeti çê bû. Divî seçimi de galeti çê bû. Eğer galeti kuşe ne kanun yüksek seçim kurulu kanun ki ve kanun derkse de hazaru şey deyada hazaru bist deyada hazaru deyada evana kanun ki yani 6 sal beri kanun ki derkistin. Gotin ki van rayê ku mor zarfê û diraya da mor tune be ew geçersiz e. Vî kanûnê zî AK Parti'ye derxist. 6 ber vî kanûnê wî derxist. Ena evana qasê 10 milyon zêde ray ew basmış kirin ve van raya dijîkî de dan seknandin. Eger ku zede nazi zede derketana eveti sazi vi seçimi iptal kıran vi referandum bu gotana ki şu bu kanuni ray ko be morben evana evkavanatına vana geçersizin kanun heye vi seçimi iptal kıran kumezekirin yani asa penci hali gorame em de penci do na derketine çürü haş Belli ki Muhammed Şerif nuha ve seril desteya bilind ahil ticaretin ankir. İdame kuviya madem galete em be em vavi menene
Em dibêjin van raya tîsa bijarkin. Yani van raya tîsa bijarkin. Belê. Çuqa van raya bê mor bûn. Çuqa bê mor bûn. Em dibên van bikin. Dibê ne em nakin. Çima nakin? Kanûn heye. Çima nakin? Em nakin. Belê kekim Yani- heme şerîf niha ve serî Yani- li desteya bilind ya hilbijartinan ango Yüksek Seçim Kurulu kir. Yüksek Seçim Kurulu dezgaha bilinda hilbijartinan ew giliyê ve kabul nekir. Niha pêngava dinya CHP wê çi bê? Yani ev rewşa referandumê wê ji nû ve bibe û nê derkevne skaka pêngava wê din wê çi be? Belli Yüksek Seçim Kurulu kabul nekir. Çünkü çima kabul nekir? Ev ya yani em olsa em de ben baskı ki zede seçim kurulu ye. Ji bu baskı ki zede heye vana kanun zede ne nasıl nakin. Seçim kurulu kanunu xo nasıl nake. Hena sonucu an belli ne sonucu raya. Yüksek Seçim Kurulu ilan ki Anadolu Ajansı dibe sadu 65. Hena evkine be Cumhurbaşkanı dibêje ki dibe wê me baqa referandum kazanç kir evî her tişt qediya seçim kurulu kanûnê xwe nas nake kanûnê xwe çima ya em dibên baskîkî zêde ser seçim kurulu bitin ser bütün kurma baskîkî zêde heye ditirsin ji bo ku tirskî zêde heye li Tirkiye ser kurma evana yani adaletli nenin. Kek buyurun, Mehmet yani, Şerif em nihale çi bikin derdora AK Partiye derdora AK Partiye rawêşkarê Serokomar jî destnîşan kir ku sîstema eyalatan dixwazin qise bikin. Di nivîsekî got rojnama Hürriyet berî çendîn roja ji alî nivîskarekî wanî mezin Abdulkadir Selvî ve jî hate nivîsandin ew wî jî behsa vê yekê dikir. Piştî wê na rawêşkarê Serokomarê berê Abdullah Gül Şükrü Tantan jî destnîşan kir ku Tirkiye dibe ku hejmara wîlayetên xwe bike 101 Serokomar gotiye bere not û neh bin ango dixwazin ber bi sîstemekî eyaletan ve biçin. Ger Türkiye ber bi sîstemekî eyaletan ve biçe. Dîtina we veke CHP wê li ser wê çi bê û li ser mafê Kurdan bîr û rayê we veke CHP çi ye? CHP yani em yakın akın ku AK Parti'ye ve eyalet sistemi çeke em vişviya yakın akın de programas CHP'da yani belediye yani parlamenter tam eyalet sisteminin ne fakat em yerel yönetimlerin güçlenmesi yani devlet پر yetkiye خود de belediye eviyat programa CHP'de heye yani vali halk var evke seçmiş ki parlamento ki vi heben hinki kanuni vi heben havi belki Avrupa'yı CHP vi yerel yönetimine güçlenmesi eviye kiriye programa xu CHP fakat eviye tam eyalet sistemi ki ne fakat AK Parti zitçki ava mehatana çki ava ne diye yani ne bistiye ku evi eyalet sistem fakat cara bere 3-4 sala ku ev peki vakti ku davra galet kirin ev şak dugo mesela Sayın Cumhurbaşkanı dugo ku avli Lazistan ebu Kürdistan eyaleti ebu Lazistan eyaleti bu çuma bana evke sistem ki başı. Bu bu Cumhurbaşkanı başı güç yani sorun ki başı kotine çıkır sonra çıkıyor vatine bu. Kek Mehmet Şerif. Niha Kurd li Türkiye li Bakurê Kurdistanê nüfusa wana 25 milyon derdora 25 milyonane. Hûn wekî partî, hûn wekî şaxa Diyarbekirê ya CHP jî got şaxekî gelekî mühîm ê Partiya Komariya gele. Hûn wê daxwazê dikin got mesela zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî, Kurd mafê wan zêdetir hebin wekî netteve, diwarê çandî de, diwarê xwendinê de, diwarê perwerde de, divê babetê de hin hewldanên we hene, fikr û ramanên we hene, projên we hene. Belê em dibin ku yani em
İşte Türkiye'de anayasa ki ne lazım? Vi anayasa da Kurdu, Türkü, Arabu, çıka milletine tep aynı havi hev de vi anayasa cibastinen. Yani en vi anayasa enayında hakkı Kurd'a çıkitene. Yani burası Kurd'a çıkitene. Fakat hem de ben ko lazımatiyet Türkiye şu anayasa ki ne rahiydi? Anayasa ki demokratik anayasa ki lazımatiyet Türkiye şu bir anayasa rahiye. Ve yani Cumhuriyet Halk Partisi Partiya me hem de ben ko verin hem anayasa ki çekin. Biraz devir da hakkı anayasa ki demokratik be. Hakkı Kurdazı, Kurdu Türk و عربن و لاز و چرکس تف برهاوی هفت في anayasa da جي بستينن yani via devkamet ام via kabul tken و ما كريا برنامج خو ما حتى انا جبوي zaman ما تقول zaman yani bırakıyor emed mektebe da zaman van yine biraz yine zamanı bakın yani biraz zaman okuyayım bebin. Fakat ben mezakir ku evya şu yani evya basını ne? Ben go edene bir zamanı xo hem eğitim hem zamanı xo benefsin hem zamanı xo de mektebe da ana Cumhuriyet Halk Partisi via viyazi ana kabul kir programa xo ما universal seroki me Kılıçdaroğlu Ahmet bu viyaje yaparsın. Gotin zamanı dahi ki yani en temel hakkı insan zamanı insan zamanı dahi ki enviya kabul etkin. بله گلکی سپاس بریز محمد شریف دورو جگری سروک شاخا دیار بکری ای پارتیا کماریا گل جهفه کوتل gelme. Spas. تماشاوان هجاب وی آوایی هم هاتین داویا برنامه ای رویا باسی روش حتی برنامه دینا باسی روش هر چهاری